аттар кирип келатат дейм. Бишкектин базары кандай болуп атат деген бир туугандарга келип көрсөңүздөр болот, достор. Алейкум. Мына базар жакшы иштеп атат, достор. Ассаламу алейкум, биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. 13 декабрь 2025 жыл Алтын Така мал базарынан сиздерге көргөзөт бере берели. Дыйкандардыкын. Ушул жакта көп да. Мериносты көрөйүчү. Ак койлор канчадан экен? Мериностор. Меринос? 18.500 экен, а? Буларычы? Бардыгы 18.500 дейт. Достор, эртең мененки базар жакшы болот. Жакшы малдардан койлордон аласыздар, эртең менен келсеңиздер. Канча экен бул? Кочкорбу? 35 миң сурап атат байкем. Кочкор экен. Канча тиш? 2 тиш. Сиздики канчадан экөө? 100 сурап атам экен. 50дөнбү? 50 миңден 100 сурап атам дейт. Мында чарбалар бар экен. Канчадан эже? Чарбалар 10. 10 миң сом. Ургач койлорбу? Ургачы койлор мына 10 миңден. Сода болду эже? Канчадан бербей жатасыз? Азыр келдиңиз. Содаңызды берсин. Азыр келдим. Сода болот. Канча экен байке? 18. Байке канча берип атасыз? 14,5. 14,5. Ой. 14,5 берип атат мына. Ургачыбы бул? Ургачы. Ургач экен мына. Жаш кол. Жакшы. 14,5 берип койду. Булар канчадан козулар? Байке? Баалары. Сиздики эмеспи? Ата чоң кочкорлор бар экен. Канчадан булар? Койлор бар экен. 35 мо бычмалбы? Же койбу? Кой экен, а? Мына 35. Ар бирин 35тен сурап атасың. Ар бирин 35тен сурап атып, киши көп. Кайсы бирин тартышты билбейсиң. Мону көрөлү. Канчадан булардын койлор? 27. 27 канча тиштер булар? 6 тиш экен. 27. Куйруктары да жакшы экен мына. Тике куйруктар. Мынакта да байкем тизип коюптур. Козулар канчадан? Мындайсыз? 22ден? 22ден. Апалуза булуз, а? Бардың. Жаңы пародабы? Жаңы парода. Жакшы апалуза дейт. Мына эчкини көрөлүчү. Байке кандайсыз байке? Жакшысызбы? Иштериңиз канча эчки? 8 миң. Мо улактуу эчки. Канча? 30? 30 экен мынакей. Жерин караңыздар. Номер айтып койсоңуз болот. Сүт багытын эчкилерден издегендер болсун. 0707 мына жаңы 07 84 82 84 82 63, э? Мына чалыңыздар. Жашпы эчки? 4 тиш. 4 тиш чыгат. Наллага. Ойноп атат, караңыздар. Мынакей бул жерде текелер бар экен, улак башталды. Текеден бирөө эле экен, бирок. Эчки канчадан сатылыптыр? Теке? 13,5 миң. Сатылыптыр да, мынакей кишилер менен соода кылып атат. Азыр ар жагынан өтүп, сурап сиздерге маалымат алып берели. Козулар канчадан экен байке? Мо 2 козуңуз. Баасын айтып коюңуз. 18 миң сурап атат мынакей. Ургачылар окшойт, 18 миң соода болду. Кайсы канчага кетти тууган? Айтып койчу бир. Эчки кетти. Кайсы эчки? Мына мого эчки. 11,5 миңге алып туруп байкем. Семизби? Семиз да. Союп жеген. Жакшы, буйрусун байке. Мынакей семиз союп жеген экен. Мына теке. Азыр ээсине маалымат алалы, ээси кичине бошобой атат, достор. Мына бойныйга кетти, жакта бойный бар. Сойдуруп келели дейт. Достор, сойдурганга дагы жакшы месталар бар. Бул жерде. Аларды дагы өзүнчө видео кылып тартабыз, достор. Семиздерди өзүнчө кылып, ар күн иштейт. Күндө келсеңиздер, семиз козуларды аласыздар. Жигит бошобой атат. Мо койлор канчадан экен байке? 50дөнбү? Кандайсыз? Булардын жаштары кандай? Тиштери? 4 тиш, 6 тиш, чоң койлор экен, э? Булар качканбы? Туупашта да козулу бар экен, мына экөө. Бирөө жалгыз, бирөө эгиз тууптур. Номер айтып коюңуз. Жакшы койлор үчүн алам дегендер болсо. 0707 71 74 72. Каякта болот буйрса? Бишкектер, Ак Жар экен мына.
Bular tuğundap kaldı. Plem karta var boşada. Mana. Çalıp baylanışıp düşüp beresizmi? Biraz yoluna. Yoluna düşüp beremin deydi. Baykeler tuğanda görüңүздөр. 8 baş var ekenler. Kozulular da var eken. Biri 8 tuğup dur. Biri birden eken. Mo eçkilerin bağlarını bir ayıt koybaysızbı? Ha, çoğun eçki. Doyni. 17'ge. 17'ge. Büt eki tişler. Eki tişte. Yaş ekeni? Ha. Eki tişler. 3 eten yaş. Yaş ekeni. 17, 15, 17, 15, 14. Mo tekeleriniz ki tekeden eko var mı? 13,5. Mo kara eçkileri de ayıt koyasız. Kara eçkiler. Çoğun eçkiler eken. Ne çoğun? Sen büt semiz eçkiler. Ha, semiz. Susamırdık. Soyuşka ya? En soyuşka. Kançadan? Argamda öyle. 12'ge var. 12'ge. 12 jarım, 13. Yarım 13. Rahmat tuğan. Kettik endi dagı monday korolordu көрсөтө bereli. Kozlar var eken evde. O kozlar kançadan eken bir tuğandar? 24 so'rab. Sizniki? Qanday? 24 mingdan so'rayapti bular. Baylandı bayga? Baylauda turuptur. 24 mingdan. So'rayotatilar. Shular savdo bo'ldi? Emi keldingiz, ha? Ma'qul savdolarınızı bersin. Bu yoqda ko'p o'ta tuğanlar bunaki. Kun emi chiqib keladi. Buna kozlar qanchadan ekan baykasi? Qandaysiz? Baholari 12'den 17'ge çeyin. 12 ming so'mdan 17 ming so'mga cheyin. Bular 17 mingdan oshadi, cho'ng-cho'nglar. Bunaki 12 mingdan 17 ming so'mga cheyin. Bozorning ko'rinishini ko'ringizlar tuğanlar. Buna qo'y qancha ekan kozulu qo'y? Qo'z 120 ming, qancha tish qo'y? Ikkinchi tut. Ikkinchi tut 4 tish. Qayra bo'g'ismi bu? Buyursa Qaçıp qaldi. Mo qo'z cho'ng'ayib qoldi turg'o. 3 oylik. Urg'achi? Erkek. Erkek qo'z ekan. Mana. Yanshandin primoy balasi. Yanshandin primoy balasi. Yanshan degan qo'chqorning primoy balasi. Qo'chqor ekan. Liniya Sharpey. Lina Sharpey deydi. Nomer aytib qo'yamiz. 0704 0704 577 577 704. 704 degan nomerlarga baylanib ko'ringizlar mana. Qo'z 120 dedingizsa? Soda bo'ldi-ku? Jang'ila kelibdi baykin. Mana bu vaqtda qo'ylar bor. Yaxshi qo'ylar da bor ekan. Bu vaqtda semiz charvalar bor. Qanchadan ekan tugan? Assalomu alaykum. Baholar 18 mingdan. Bari so'yishga jaraymi? Jem jeb turganlar. Ona semiz ekan. 18 dan. Yaxshi. Bularınızchi bo'lib qo'yib qo'zlar. Qozlar 15 dan. 15 dan. Yaxshi. Shu yerda ulas bardayım. Shu yerda ekan. Mana echkilar bor ekan. Bularni siznikimi? Ha, bu yoqda ekan. Yaxshi, bu yoqda da qo'ylar bor ekan. Cho'ng qo'ylar. Mana qo'zili qo'ydi qaranglar. Qo'z cho'ng'ayib qoldi. Qo'ylar qanchadan bayka? Qandaysizlar? Yaxshi qanday? Densoqingiz yaxshimi? Qo'ylarning baholarini aytib qo'yingizchi bir. Shu matkalar 150 dan so'rayapman. 150 dan cho'ng ekan. Bularning bo'ylari qanday chiqadi? 90 dan o'yda 95 ga. 95 ga cheyin. Tishlarichi, jashmi? 4 tish. 4 tish. Qo'zlaringiz qanchadan bular? 70 dan. 70 dan. Liniyalari bormi? Bor, Shirokki deydi. Shirokki deydi. Shundaylardan izdegenler bo'lsa, ko'ringizlar. Mana janaqa qo'y. Qo'chqorzoylar bo'lgan qo'y ekan. Nomer aytib qo'ymaysiz bu? 709 mana. 0709 12 04 72. 72. Chalg'inglar. Ammo qo'ylar kimniki aka? Sizniki qandaysiz? Bu qo'zli qo'y qancha? Qo'zli qo'y 80 ming bo'ldi. 80 mingmi? Tishichi? 8. Mo qo'ylaringizchi? Mo qo'chqor emas? Qo'y bordi. Bardi qo'y bu. Afgan aralashmi? Ha, Qancha ushungiz? 150. 150 deydi. Mo'g'larchi mo'g'lar, cho'ng qo'ylar. Bu yoqda 6 bosh 150 mingdan. 6 boshi 150 mingdan deydi. Qo'zili qo'ylar da bor ekan-a? Birili qo'zili. Birili qo'zili qo'y. 150 ming. Liniyalar bor-da? Liniyalari bor. Bor ekan do'stlar, liniyalar. Buni bozordan da ko'rsangizlar bo'ladi. Nomer aytib qo'yamiz. Aytasizmi? 0700 26 25 03. Chalib ko'ringizlar. Baholarni uqtingizlar. Ishenbi kunga qarata ko'rsatyapman tuğanlar. Ishenbi kuni sizlar Bishkekda bo'lsangizlar, mana bozor ishlayotadi, momdaylar tushyotadi. Sizlar olib kelib sotsangizlar bo'ladi. Mana baykemda da bor ekan. Bo'lar. Qanchadan ekan qo'zlaringiz? So'radi. Qancha? Bu baykemdagi ekan, kishilar ko'p ekan. Yananda so'radi, yananda so'radi.
Koylar kançadan eкен байке bağları? Bilbeysiz ha bağısın siz? 55'ten. Mına 55'ten sürüp at. Yok, tura veriniz. 55 mingden eкен. Kuyruqtары, razrestleri var eкен. Mına ki. Baykeleri sürüp atat. Malları da var eкен. Allah'a жақсы deydi. Meyleyim, mına orup olgan bir 10 çaқты adam көрüp atat. Bazar kızı bolup atat tuğanдар. Biz menen bolup ардайым көрүп күтүп жаткан бир туугандарга ыраазычылыктарды билдиребиз. Дагы болсо көргөзүп бере беребиз биз сиздерге. Кочкорлор канчадан байке? Кочкор экен. Кочкоруңуз канча? 100 деп атам. 100. Шидевердин. Шидевердин баласыбы? Баласы прямой баласы. Прямой. Мына Шидевердин прямой баласы экен. Бунуңузчу? Мына мүйүс бар экен да. Канча бул? Аны 45 деп. 45 көрдүңүздөрбү? Мына. Номер айтып коебузбу? Же базардан сатасыз? 500 менен. Шидевердин баласы экен. 07 81 81 53 53 дейт. Мына артынан да көрсөтүп коеюн. Мында бул 45 миң. Мына бул Шидевердик, Шидевердик. Прямой баласы дейт. Достор, эми койду түшүнгөндөр билет. Шидевер деген кочкор барбы азыр? Кээ бирлер өлүп калгандыктан деле айтып коерет экен. Прямой небереси деп. Ал 5 жыл мурун өлгөн, мисалы. Билгендер болсо жазыңыздар. Мына козулар канчадан экен байке? Я. Канчадан? Канчадан баалары? 18 миңден. 18 миңден. 12,5 миллион. Мына 18ден, булар 12,5 миң. Ба козуларга жараша экен да. Мына жаналар кирип келиптир. О. Тартып коем, салам айтып койчу бир. Красавчик. Кана, сеники. Канчадан? Үчөө канчадан? 17 миң. Ар бирин, Ар бирин 17 миңден суруп атты мына шу жигит. Мына жанагы козулар сатылып алынды. Эми жактан сатат. Үстүнө бир жак акча койсо сата берет да достор. Базар деп коет. Мына ушундай туугандар, биз менен болуңуздар. Туугандар, алтын така мал базарына барыш үчүн кээ бирөөлөр сурап атат адрес боюнча. Ушул Круговой, Маевка, бул жагы Маевка, бул жагы Дордой жакка кетет. Бул жагы ошол аэропортко кеткен объезд жол. Ошол пригородко жетпей сол тарапта алтын така мал базары жайгашкан туугандар. Көпчүлүк бир туугандар сурап атат адрес боюнча. Ошону айтып коелу.